se vozimo? Dej pritisni na ta gas, no, pritisni! To je nek trklo vode. Look at me now. Evo, mi smo v Starem gradu, oziroma Stari grad nad Kamnikom. Danes imamo s puncami en shooting in ful se veselim, ker imamo zdaj ta vikend en tak vikend shooting odih, ali ne vem, kako bi temu rekli. Zdaj se malo slikamo, zunaj 5 stopinj, ampak nam je ful vroče, valjda, in gremo. Ajde, čau! Evo nas, Cerklje na Gorenjskem, tu smo. Gremo pogledat, kaj se tle dogaja. Mi smo končali s shootingom, vsi sestradani, boste videli, punce, ko so lačne, so drugačne. Tako da nič, gremo not in pogledamo, kaj se dogaja. Tle smo v enih položkanih apartmajčkih. Vsi imamo take labodke, zaljubljene na posteljah, položkano. In tukaj in kaj je tle odzadaj? Kle se skriva osrčje te ekipe. Kuhajo. Kaj bomo jedli, kuharica Špela? Aha, tortiljo. Kaj je to? Tole, daj. No, v glavnem, Špela kuha, Klara pomiva, čeprav še nismo jedli, ne vem kaj pomiva. Ja, tu, ker smo že... Sorry. Ne to ne vidite. Nič, se vidimo na kosilu. Poglej labodka, Mikel, malo boš bil labodek. Tukala se bova. Kaj bova? Tukala. To je nek trk labodek, še pa trg je. Ne vem, ful sem da tako posrakla. Po moje. Ne, a veš, zato, ker bi ti dejansko bi... A bi probala še enkrat z... Nekaj to pogovor na YouTube. Dej. Ja, ne preklinjati in bojo skinili Ja, bojo skinili nas blokirali. na vaš saldo. Snima telefon. S prsti probala. Stane tako 50 €, ampak je ful dober. Ja, tako, stane 50 €, ampak je drugače ful dober. A ne zgubi. Res bom se še enega kupil in bom zvadila to. Ne, po začetku sem tudi mislila, da ne znam. In potem je moja mama kupila tega. In sem probala narediti in mi je prvo spelo. Gremo! Perfektno, ko ne delam še celej zelenerjem. Pa češ, kako je to hudo? Ja, res. Ful dobro. Ful dobro. Živjo, dragi moji! Danes smo se odločili, da bomo naredili en res hud fotoshooting tukaj na tračnicah, kar poglejte tam, kako se to dela, naša noka, gumica. Pol se bomo odpravili v mesto. Kaj bomo pa tam? Ne vem. Ja. Kaj pa bomo? Ti si voditeljca.
Ja, ne vem. Drugi del fotoshootinga. Bolj pa v savne, pa ne, Nik nam bo naredil še eno ful hudo kosilo. Ki ga še noben ni. Ja, obljubil je včeraj, da bo naredil eno res tako hudo z makaroni kosilo. Je z makaroni, ne? Pašta. Mleto puranje meso. No, jaz sem upam, da bo odlično, kakor pravi. Če ne bomo jedli pa to. Jaz se počutim odlično, malo je mrzlo sicer, ampak bomo preživeli tudi to. Poleg vsega tega, kar imamo tukaj, mislim, da je to najmanj zaskrbljujoča stvar. Ajde, gremo!